na bona hey. Yeah, well, yes, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Yeah. Namuntlha ni vuyele nakambe President Mayengani. Topic yeri. Why President Mayengani ka siku leriyani va home mhakeni ene va karhi va ala ku va endla leswi defense ta vona ti vulaka swona na. Why va ala President Mayengani ku endla sweswo va hetelela hi ku hlakata ti fans ta vona va hlakata na fans&Rhangani. Okay, let's go and find out. Subscribe, like, share, comment, turn on notification bell leswaku loko ni upload tin'wana ti videos u kota ku kuma something na wena. Okay, let's go. Okay, swi ve so reason ya ku why President Mayengani va nga pfumeli ku ri n'wina ti-fans ma byela leswaku va langa un'wana loyi a nga ta kota ku tirha na Hlavu the Gupta ivi network ya mahlweni i mhaka ya ku ri loko vo pfumela President Mayengani va ku hayi no ta lava un'wana loyi a nga ta chaya na Hlavu the Gupta or va ku va ta tlhelela ka Rhangani or va kuma un'wana like Salan the producer or va tlhelela le ka Dr. Hlakata i mhaka ya ku loko vo ta lava munhu swi komba ku ri President Mayengani va ta va karhi va pfumela ku vona va defeating Mr. Post ka album se ku ri va nga pfumeli sweswo hinkwaswo ku ri va defeatiwini va boheka ku ala ku va hlamusela ku Hlavu the Gupta wa ha ri right u sharp va heta va ndla yini ku la ta pfalapfala mhaka ya vona hinkwayo leyi va nga yi vulavula President Mayengani va vheta va nghenisana mani na fans&Rhangani va hlaneka fans&Rhangani too much ku ze ku vuya Saturday hi ndlela yo fana leyo so hi yona mhaka yi endlaku President Mayengani va nga pfumeli ku lava un'wana loyi a nga ta va backup hi ndlela yo fana leyo ma swi vona na sweswiwani okay va pfumelini ku ri Dr. Hlakata munhu wa kahle mara why va nga pfumeli ku va pfuna Hlavu the Gupta or va endla va ta hi le xinyamini a kota ku pfuniwa no i mhaka ya sweswiya hi vulaka swona swa ku loko vo pfumela va ku okay ni mi twini vaseketeri ni ta pfumela ku ri no mi kota ku ni kota ku kuma munhu a kota ku pfuna Hlavu the Gupta hi yona mhaka yaleyo yi nga ta endla leswaku President Mayengani loko vo pfumela sweswo swa kombisa leswaku va ta pfumela leswaku va defeatiwini hi Mr. Post so va fanele va nga pfumeli nchumu va ku right va tshama ku ri ya music n'wina a mu wu tivi hi mhaka yo fana leyo so mina ni nga na to tala a ni la ku hlamusela mhaka yo fana leyo no well sharp Ska bona ke no biriso ke na mathata mantsi ta